Kilaginig pa ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi kayo. At keka antimorin. Hari, mga baldugan, upaya, ampong pamanyako, salapi, ampong bibansyan, kasikatan, ampong dangalan. Ngayon solemnidad ng Ginoong tamong Yeso Kristo, Hari ng Meto Sikluban, nanyang klaseng hari, ing mirap kay katamo. Meto nga taong makakoronang suksok at pituya-tuyara. May pakuyabusal da rin adwang kriminal. Dapat labis-labis yung pakalulu na kitang mapanakong sisisi akayagna ng may pako. Nga na, sasabihan ko yung tutuke ka. Ngayon muring aldoyti, makyabe ka kanako, king parahiso. No ka rin may yakiting tunay upaya. Iti at king katutuan ng upaya, ning lugod ang pampakalulu na ng Diyos. Apauli na niti, di natang Yesus, ban mo niya patuto, king dalan ning susuyong lugod, hanggang king kamatayan king krus. Metong hari king trono ning krus. Ito yung tunay ng larawan ng Kristong hari. Alway tang makaluklok king metong at tronong ginto, pustura biblas ang dimong hari king lila, makakoronang ginto at tatalan baston aginto. Kalukurang kapatid, para bang kanita lubos ang tala nga sa dyaring kakatan sarili, kaniting kapag masusyan, kaya katamong tanggapan na makananuta kaulaga, kingapong Ginoo. At kambiyan na niti, sisyan tala, rin kaya katamong pamikasalan. Ginoo Jesus, ikan dinatang bantipunan mula ring bansa king kapayapanan ng kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikan darat ang king amano at sakramento, ban pasiklangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikan datang king ligaya, kambi ng kaligtasan para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katamuhan sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin tamo. Hulubos mayupaya ang pong alangang kang Diyos. Pinili mong mibayong aning sablang bagay kang Kristo ng anak mo, hari ning banwang pong yato. Dig sablang lelangan, mitimawala sana iba'y king pamanalipanan ng kasalanan ang pong kamatayan. Mang kanita, makapanampang lang kapanyamban, king kamalan mo, at makapakiyagom la, king pamidalit, king alang anggang kapurihan mo. Itihaduan mo kay kayo at Diyos, king kapamilatan ng Kristo ng anak mo. Ang mabibiyang po magaring kambing mo, king kami ito nga ng banal na Espiritu, magkaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Ding sablang tribo ng Israel, linapit la kanita kang David, karin Hebron. Lawan niyo po, ngarang migsalita, kaya aliwa kaya kayo, laman niyo kami at daya. King may nga labas sa panahon, kanitang isaulya pa yung mimiral kaya kami, ikayo po yung meni muna king Israel, king sablarang pamikilaban. Ating Ginu nga nang sinabi kaya kayo, ikayo yung taong maging pastol ning balen kong Israel, ikayong maging pamuntok ning Israel. Makanyan lapin migsalita king ari ka rin Hebron, ding makatwa ning Israel. At ting aring David, ginawayang metong akasunduan, Kambera. Karin Hebron, kingarapaning Ginu. At ila, tigtuganan deng laro king buntok, antimong ari ning Israel. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impung pakibat tamo, muntatamong mitmong tula, king balening Ginu. Ulitan tayo po. Muntatamong mitmong tula, King Bale, ning Ginu. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara muntatamo, king balening Ginu, at ngeni makatuklo na la ring bitismi, kilub ding pasbul mo, o Jerusalem, pakibat. Muntatamong mitmong tula, King Bale, ning Ginu. Jerusalem, amitalakad antimong siyudad na, siyudad abelangkas ng dili na, karin la sasaka ring tribu, ding tribu na ning Ginu, pakibat. Muntatamong mitmong tula, King Bale, ning Ginu. Ban karinde puryan ing lagyuning Ginu, agpang king batas ning Israel, karin atiluring piukuman ning katuliran, ding suging piukuman ning aring David, pakibat. Muntatamong mitmong tula, King Bale, ning Ginu. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Colosas. Kaluguran kong kapatad, masaya tamong pasalamat king igpa, ame kapalyari king pangayagom yu karing banal, at kambera, numabang kayo king kayaryaning sala. Uling ya, linigtas na katamo, king upayaning karalumduman, at linipat na katamo, king kayaryaning anak ng pakamalan, ing anak ng menatbus kay katamo, at may matawad karing kasalanan tamo. I Kristo, iyang larawan ng Diyos ay mayayakit, at yo ing anak apangane, atin kayo pa yan karing sablang melalang. Uling king uli na, melalang ing sablang atsubanwa, at ketiking labwad, at ing sablang mayayakit, at ing sablang mayayakit. Ding trono, ding dominasyon, ding pamuntok, ding upaya,
ing sablambage, melalang king kapamilatana at para kayo. Bayo melalang ing nanupaman, yo at tsunayo, at kayagum no, ing sablambage, mirinan sarili ng kabilyan. Ngening ing banal a kapulungan, yang katawa no, yan naman ing buntok na, ning banal a kapulungan. Antinaning yo, ing kamumulan, yo ing pangane, karing mi pasubyan mi. Inyasat yo ing sukat makapaigit dili king sabla. Ing Diyos mismo, biryana, kinging kabilugan na kadyosan, makasawot king anak no. At ing sablang bage ketiyato o karinbanwa, isot ning Diyos, king sarili na, king kapamilatan ning anak na. Tinatag ning Diyos impami kakasundo, king kapamilatan, ning kamatayan, ning anak na, king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Nuan niya ing daratang king lagyo ning Ginoo, nuan niya ing daratang ng kayarian David ay pata mo. Ing ginuman tabe ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya ke kao Ding dakal ataw atilo ka rin manalbe kang Jesus. Ding mapilan ka rin pamuntok ka Hudyo, ang makabusal ka rin tao, piglibakde. Ngarang sinabi, linigtas na laring aliwa, albentamong yeni nung agyo nang iligtas ing sarili na, antinaning iyakano ing Kristo ning Diyos a pinili na. Ding sundalus, may kiyabela naman, king pamamalkara kaya. Lepitan de at inalukan deng alak amaslam at ngara, iligtas mo ngeni ing sarili mo nung ikapin ing ari daring Hudyo. Atin metong akaratula a binilira king kabuntukana at antikeni ing makasulat karin. Itiya ing ari daring Hudyo. Pati na itang metong karing kriminal a kayagna ng makapako, may kitambulog ya king pamaglibak kang Jesus. Ewari, ika ing Kristo, iligtas mo ing sarili mo at pakiligtas mo kami naman. Dapot ita naman metong a kriminal, sinalabat ya at inamanuane ngana. Talagang ala na kang takot king Diyos, para tamong makapako king krus, dapot ikatangadwa sukat kaya kataing magdusa, uling pangayintuliran ning depatan tamo.
Dapot ing taong iti alayang depatan na anumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sana potang miras na ing pamag-ari mo. Sasabyan kong tutukya ka nga nang mekibat Jesus. Ngeni mo ring aldo iti, makiyabe ka kanako, King Paraiso. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ito niya pa pong space. Inisabihan ko kayo kaya. Yan ko pa po loaded. So, bang kanita may painawa naman bagya. Then kaya kayong isip, agad handa kayo pa mong magpiyak. Magpiyak kayo po. Hindi ko pa lalawan. Baka may painawa. So, magpiyak kayo po. At habang makapiyak kayo, panamdaman nyo mo na aning barilyari, kaya kayong pilubluban. At ilulubabagi, kaya kayong isipan. At kayong panamdaman. Just be aware of them. At kaniting kaurasan, nakatanda kayo, isipan nyo, nangingimurin, mate na kayo. So, bukla, yun po rin matayo po, tamituloyan kayo. Siguro magtaka kayo na yung paggawa na ngayon ng kay katamong arsobispo. Maralas po kasi din kay tayo po rin pisabihan yung kamatayan. Ale? Pero nang tayo pisabihan yung kamatayan, pisasabihan tayo kabuting mission, kapilan niya yung mission accomplished. Ale? So, yapin nandin, nagkada kayong lawan, yung kamatayan, it is not something to happen marayo pa nun ngini. Pero bang kanita ka bang pisabihan tayong mission, lulubyan naman yung mission accomplished. Ini may pagawa ko ngayon ni Eyabayo. Uling mismo yung ginutamong Jesucristo. Kaya binala rin kayang disipulo, karinyang kaya rin makapunto, yung kayang panlalawi. Bilan beses, sinabi na ka rin kayang disipulo, matene ng anak ng tao kanyan, aryanda ne balatan. Pero subliyang mi. Okay? At Pedro balo tamo, wari may nga pakirut siya pa kanita, sabi na, hey, kanina, nga anak yung bossing na, sana yung malyari yan, Satanas, sana yung kamakilam. Inaos ni Satanas. Naning ulaganan ng isipan tamo, yung matetanan. Yung kayong isipan tamo, potang matetana, yung isipan tamo ya pinitang, hey, makanano kaya? Makananya kaya ang itsura ko. Eh? Ano kaya sabihan na rin tao, potang akit dako keng kabaw. O rin, hindi katalalawan. Pero kaniting kaurasan, king diwa, kaniting kikatan selebrasyon. Ginagkala kayong lawan tamo, yung kamatayan, para ban pamatakutan na kayo. Noon nilawan tayong kamatayan, bang kanita akit tamo, makanano tamong bibiyabiyag. Tungkot na kayo po. Manwala kayo kayong gawa ng Judas Iscariote? Nano pong gawa na? Meteya po.
Metea? Okay. Nino pong bisang matema kanyan? Kasyore ang gamat yun. Isa kayong matema kanyan? So, ako bisang matema kanyan? So, nung ako bisang matema kanyan, nanggawan niyo. Makanano kayong dapat may biyabiya. O yan po, yung reason nung bakit sinabi ko nandin o isipan niya yung kamatayan. Etamo bisang mate kalupa ng Judas Iscariote. Nung bisang mate makanyan, makananutan dapat may biyabiya. At o ini impanagkat na kikatao na yung kikata celebration. Dakalta na pigo naman tungkol kay Christ the King, kay pamagari ng Kristo. Pero at this very moment, konkretong sasabyan na kikatani nga pong Ginoo. Nung bisang mati, kalupa ng Judas Iscariote, naninggawan tamo, makananutang may biyebye tamong patutuo, yung pamagari ng Kristo. Bibiyebye tam patutuo, yung pamagari na ng apong Ginoo, kimbiya tamo. At yung pamagari na ngayon, yung kaya katang pisabyan actually. Yung pisabyan tamo. 500 years, Christianity. O ba't gagawan tamo ito? Uhuling, pasalamatan tamo, yung pamagari ng Kristo. Kay ba't, pisabyan tayo naman ng COVID. May katakutan tamo. Pero, busan ng kakatantakot, yung kasalpantayan na natinggap tamo 500 years ago, yung making dalan, banta, kay katamong ganahan na yung Diyos magariya kay katamo. At ining synod and synodality, metong yung panagkat ng apong Ginoo through our Pope, kaya ning kay katang pamabiyebye, tinatambi sa lungog. So, ganyan kay katamong pamaglakbe, abe-abe, at yung tamang pupuntalan. Pupuntalan tamo yung kaganapan ng pamagari na Kristo. Pero, bisatang miras ka rin, nung bisatang miras ka rin, makanano tamong mipiyepye. Makanano tamong pakit na bisa tamong miras ka rin. Para ka na ako, o yan yung diwa, ng kakatang diwa, ngayon yung patingapan. Pisabyan tamo, mo itambang kanita tintamo mo nga gawa. Doon kang gagawan tamo ngayon papakit tamo, bisang mate, kalupa ng Judas Iscariote. Doon bisa tamong mate, kalupa ng Kristo. Papapansinan, kining kikatang kadwang pamamasa, kitang kikatang tauling dimdam, kining sulat ng Apostol San Pablo, karindaga Colosas. Nga na ba kanyan, tinatag ng Diyos yung pamikakasundo, king kapamilya taning kamatayan na ning kayang anak king krus. Mete Kristo, no makanano yang bibiye. At oyan mo naman, yung panagkat na ng apong Ginoo kay katamo. Sentro kay katambi, ante mong talasal pantayang kay Katoliko, yung pinimbanal ay Eucharistia. Anong no ka rin, gaganakanta mo, saan gaganakanta mo? Yung kamatayan ng Kristo. Yung kamatayan na. Parang bang kanita king pamigaganakata mo, king kamatayan na, kay katamong patutuan, itang kayang making being, na yung minye ulaga, king kayang kamatayan. O hindi po yung muri kong idaki kay kayo. Ganitang kay katang kapag masusyan, king pamagari ng Kristo, king sablang lelangan. Nandun po, nung pekapakirandaman tayo mo naman, yung sasabyanan ng kadwang pamamasa, na Kristo yung hari, Kristo yung Lord, ng eganagana, mayayakit
at mayayakit. Den panas ka rin, lalam niyo luklukan, hari dyan naman ni Kristo rin. Ne? Dahil mo ka durot keni, makapailalam langan kang Kristo rin. At ting saplang lelangan, makapailalam kang Kristo. At yung panagkat, kaning kakatampi sabi, kaning kakatamong pisan metungan, amisyon at kakatang gampanan. Sana'y maging diwa na niti. Ya pinitang niya makanyang tang bibiye kasi makanyang tang bisang mati. Kalupan na ning Ginong Jesus. Dinala niyang kasakitan, pero ing biyena, yung patutu, nung ninindiya dapat maghari kitiking yato. Yapin ing Diyos. Haliwayang klaseng paralan. Kaning mo munang pamamasa, pintalande Haring David, dening taga-Israel. Kasi ala na lang hari. Pintalande, huling ala na Saul. At sinabi ra, ikanim bis, buriming maging hari. Bakit? Huling David, makamatay. Iligtas na lakaring kalaban. Malambat na panahon, makanyan mo naman yung panto ng danghari ng Israelita. Betong yung makipaglaban, karing lalaban karela. Yan yung datang ni Jesus, may sikan lalo, o ini na yung panayan tama. O neng aliwa yung piyapakit ng pamagari. Kaya makamate, nun ay mambiyayang biye. Kaya makamate, nun ay palabungan na labye. Den pakakalulu, den makasalanan, den mililele. O ining pamagari ng Kristo. At kaniting kikatang selebrasyon, o yan, yung tatastam, karing kikatang pamisip, at karing kikatamong puso. O inisaning kikatang maging diwa, king kikatang pamibiyebye. Para bang kanita, kapilan man, o nanumang oras, o no ka rin man, dasa nakataning kamatayan, himpiyata mo, may kim patutune, ning pamagari na ning apong kinang. At etamo mati, kalupan ng Judas Iscariote. At kabang susundo tamo, ining kay katamong kapag masusyan kaniting misa. Manano na sana yung apong Ginoo, di na nakatamo kitang grasyang kailangan tamo. Banking kay katamong altoldo pami biyebye, akwata mo namang kilalanan yung pamagari na. Kalupan na ning metong mapanako as sinisi at sinabi na, Jesus, mo ko sana kakaligwan. Jesus, mo ko sana papurin. At sinabi ng Ginoo, ngini mo rin, kaya bera ka, king kakong kayarian. Santing yapon darandaman itan, Muri yapon darandaman ita, sabyan nga pong Ginoo, ngini mo rin, Buriya po? Doon nyo na. Yung buri na sabyan, ko pa makasadya. Nyangin yung beli kantamo, nung mateta ng ini, nakananutan dapat mibiyebye. Bangkanita, makasadya ng dandaman ng sabyan ng apong Ginoo, ngini mo rin. Nga na. Tuki ka kanako, in paraiso. Yes, Lord, mission accomplished. Mga diyo ko mo naman po. Ako naman balo, nung miuli ko pa chancer kanin. So, ipapangaditam. Bang kanita iting diwa na ning kakatamong gewa, ngayon yung patingapon. Lalo ng palabungan ning kakatamong kapagnasan. Natularan ing pamagari ng Kristo. At minsan, Heldo, pagkaluban na katamo sa ng grasya ng Diyos, baka pagsan metong tamo, king kamatayan ng Kristo. Huling itang mong kamatayan na ita, yang managumpi. Itang mong kamatayan na ita, yang magari.
itang kamaytayan na ito, yung mga intulit, subling miye. Ngayon mo rin, hakayaber ka, king kanakong kayarian. Amen. Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, Ipang lubos mayupaya. nilalang king banwa, ampong yato, king sablang mayayakit, ampong mayayakit. At king meto nga Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, bibay king igpa, bayo pa king sablang panawin. Diyos iba't king Diyos, sala iba't king sala. Diyos sa tutu, iba't king Diyos sa tutu. Mibayit may gawa, kaya kung king pangad Diyos nigigpa. Ay king kapamilatana, may gawaing sabla. King uli tamong tao, at pauli ng pangakabos tamo, tinipay iba't banwa. At may katawan niyang tao, lalang ng banal na Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuy king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato. Linasaya, Metea, at may kutkut. At sinubliang Mebye, king katlong Aldo, agpangking ularing kasulatan. At menuketya banwa, makalukluk wala na nigigpa. Pasibayan datang mitmong ligaya, bano kong karimabiyang pang mga mati. At ang kayang kayarian, alang kapupusan. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, Ginoo ampong pagbiye-biye. Ameribay king igpaan po king anak, akambin ning igpaan po ning anak, miyagnan, misasampan, ampong ipapaligayan. Menos bukya king kapamilatan daring profeta. Sasalpantaya ko king metong kapulungan, banal, katolika, at apostolika. Papasyak ko king atin metong abinyag, king pangapatawa daring kasalanan. At panayan ko, ing pangasublirang mering mete, at hindi datang alamanga. Amen. Kaniting solemnidad ni kinutamong Heso Kristo, ari ning meto sikluban. Pigunaman tayo ing kabaldugan ning pamag-ari ng Jesus karing puso tamo. Manalangin tamo para karing sarili tamo at para king mabilog ayato. Nga tamong manigapu, datang sana kaya kami ing pamag-ari mo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para king banal na kapulungan, ing tanda ning pamagari ng Kristo, ban ibuklat na ring gamat na king pamananggap karing taong iba't karing balang lahi, ampon penibatan. Ipanigapom tamo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para king arkidiocese tamo, ban sumulong tamo, king matibay kasalpantayanan, mabiye kapanayan, at masigasigalugod, ban kanita, agam panantaya, ing tagimbanta mo maging metong banal na kapulungan, ding pakakalulo. Ipanigaputa mo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para kaning mamahala kay katamo, detang at sukaring posisyon ning upaya, ban mamahala sana, kambening beluan, ampon integridad, king mong katapatan, ate kalaraman, at lauslob susuyo, king pamangailangan ding sablang tao. Ipanigaputa mo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para ka ring Kristiyano, ring balang sekta, ban abe-abe tamong aintindyan, ing makaaring, pangaparing, mi pagkalaman kay katamo, ban sumulong tamo, king kaganapan, ning kayarianing Diyos, ket isulip. Ipanigyaputa mo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para ka ring makakilala kang Kristo, ban king kaya pa ning pilublubanda,
Akilalara ing upaya ampon lugod, ning miglalang karela, at king kapamilatan ning diwa, ning pamikakapatad. Sumulong tamo, kambera, king kapayapan, at pamisan metong. Ipanigapu tamo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para ka ring sablang deboto ng Kristong Ari, ban iting debosyon, lalo nakatamong tayran, king pamanaro, ampon pamag-aral, karing doktrina sosyal, ning banalakapulungan, king matampang kapanyamban, ampon pamanalangin, mililikas, king pamakibat, karing pisasabyan, ampon problema, ning lipunan. Manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para ka ring sablang kayanakan, ami pagkalaban, ampon mipasiknangan, ban masigasig ng sundo ing misyon ng Kristo, king kagiwan, ampon panahunda, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. Para ka ring pakakalulo tamong kapatad, ding darano, kakao, alang piblasan, ampon pibale-bale. Tamasan dasana ing lingap ning Dios, king kapamilatan ning kasuywan tamo karela, ing pamamiyatamong panahon, kagiwan, ampoin kayatinan, ayema anayang nano mga blas, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kaya kami, ing pamag-ari mo. O malugod a Diyos, tirwanan mo kami kinging upaya ning puso ampon lugod, maigit yang maula kesa king upaya ning pibandyan ampong kayupayan. Pakiramdaman mo kami, ngening pangadimi, ing panyatang ampong pangatupad ning pamag-ari mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Jesus sa arimi, kayo ing ligaya ampong upaya, manggaman kingalanang ka. Amen.
Malugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo at kakundaon, at ang kaparapan ng Diyos, ikpamayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ang poni kaligayan ning lagyuna, king kapisaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, daraw miya kaiting ayin, nimpamang pangasot na kaning tao. Paniga po mi king ing mismong anak mo, pagkalab na sana karing sablang bansa, kay tiking yato, ing kalam ning kametungan, ampong kapayapan. Yang mabibiyang pa umagari, manggamad, kingalanganga. Amen. Ing Ginoo, mandabi kay At keka antimorin, kita sila rin po suyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Ing pudyo ng pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man. Huwag ba, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Apat king laro ng kaligayan mo, linanyan may Heso Kristong ginumi, paring alanganga at ari ng beto si Kluban. Barking pamidaw na king sarili na king altar ng krus, andi mong kalinis-linisan na daon ang pong ayin ng kapayapan, hapakyabutan na ing kaligtasan ng medo ketawan. At layon ayang pang nekeka, ing meto kayarian alang kapupusan. Kayarian ng katutuan ng pong biye, kayarian ng kabanalan ng pong grasya, kayarian ng katuliran, lugod, ang pong kapayapan. Uli na nita, kambering sablang koro ring anghel ng banwa, daralit kami king ligaya mo, at alantok ng ngamingan pupuri kaya. Ikapin ng panaloig pa, ating meto lelangan matampa na kapupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalang ng bing sabla, layon pa banalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo, ban kita manibat king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayang kalbog, yung delise daon miyampangya king kaligaya ng lagyo mo. Uli na nito igpa, panikapumi, paluko bang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ang pondaraon mikeka, ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, amin na bilin kay kami, kim pagmasusyan bila reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan akat pinuri, piraso ng tinapi, dinawang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, hamitawan parang kekaya. Makayan mo naman kay batan ng apunan, kinwane yung kalis. Pasibayo pe pasalamatan akat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minong kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Pangkanita may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, kim pamikaga na kayo. Kanak.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Iyang ining kaganakan mi o mapamakalulungig pa, makaligtas ng pamaylasa ang pangkamatayan ng anak mo. Yung maligayang pangasubli ng bibi at yung pamaytas na banwa. Alayin makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang, darawin makeka bilang kapasalamatan, iting mabiye ang pambanala sakripisyo. Baligdan meng mipnong pakalulo ing ayin ng banala kapulungan mo, at kilalanan meng may daon king biyena, Apawli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keka. Ikaming mipasiknangan king katawan ng pondaya na ng anak mo, mikatmuan kami sana king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami po sanang maging metong mong alang-anggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna kaya bening nuan na Maria, kapilan mang birhen induning Diyos. Kaya benang San Jose, king esposo na. Kaya be daring nuan mong apostol at maligayang martir. Kambe ng San Fernando at Beato Pedro Zuniga at ding sablang banal. Apauli na ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patanat king harapan mo. Ipaitisa ng ayining pangasut mikeka pasulungan na ing kapayapan ng puan kaligtasan ding sablaking mabilog ayato. Pasiknangan mesa naking kasalpantayanan ng puan lugod, ing banal akapulungan mo akasalakuyang maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ang puan diakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ning mabilog abalayan agewa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin hiting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mulat mga tipunan, ding sabla mong anak, nula paman makasawot, ding kapatad ming mayango na biye, at ding sabla kaya kami matula hampon memo na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na, ipagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagam ng banal na Espiritu, sablang parang alampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang king alangangga. Kami ng lugod at kapanaligan, bawas tamong ngayon kay kakatang kalugaran na pa at nga tamong manalangin.
Ikawis mo kami kay sablang Morocco pa. Malagab ng pagkalabing kapayapan ng panahon may. Bahan kayong kasopan yung pakalulo mo. Mitimawa kami parati kayong pamanalipan na ng kasalanan. At may kabiyos kami nga lang kasasagkulan kayong sablang kaligaligan. Kabampanayan ng pompag sa dyan himpanyatang ng mitmong ligaya, nindala pangabos mi Yesu Kristo. O Diyos ay pami, kung kinumi Yeso Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, kung kapayapan lalakwan ko kay kayo, kung kapayapan ko, babya ko kay kayo, mo sana babalikdan din kasalanan mi. Nunay pansinan mo, ang kasalpantayanan ng panalakapulungan mo. At pamayapan mi ang pompisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mo ibiyat magari, magaman kingalangam ka. Amen. Kung kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At keka antimorin. Pakita mo po ngeni, ing mikakamitong tamungan king kapayapan ng Kristo. Please. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng giyato. Wala rin mayawas king apunan na ng kordero. Ginoo ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, kimpami sulusuluming kaniting bangkete ning biye alanganga, mirarangal kaming makasuyo keha, king lalam ng istandarte ng Kristong Ari, mangitulig kami sanang mi alang kapupusan, kambena ng kayaryana karing kimbanwa. Ida doon mi king kapamilatan na mo rin Kristong Ginumi, ang mabibiyang po magari magdaman king alanganga. Amen. Luklok tamo po saguli. King kapamilatan na po ning bubuo, King Mission Assembly Committee 2022, bibiyemi po ing kapasalamatan karening tao at kaya kayungan, pati kareng manalbe kareng karelang TV, ang pong karelang online live stream. Mumunang dili siyempre king kaya katamong kaluguran at pakamalan na Arsobispo, Most Reverend Florentino, Galang Apong Dong Lavarias. Palakpakan tayo po yamong. Salamat po kitang pabakalyo. Dakal abakal para kaya kami. Kadwa po ding pong kaya katamong guest panelists, siyempre, Iapong Dong, Iamong Kiko, Iamong Kenneth, Itita Bel, Dr. Arnel, ang po pay Sir Banjo. Palakpakan tala po, dakal pong salamat. Siyempre po kareng kaluguran tamong parish priest at kaya kayungan, pesitagon kaniting kaya katamong Mission Assembly 2022, lay representatives per parish and institutions, palakpakan tala po rin kaya katamong sarili. Makanta mo naman, pasalamat tamo king Archdiocesan Liturgical Commission headed by Monsignor Rick Serrano. Dakal pong salamat among Rick. Ding kaya katamo pong choir, minantabi kaya katamo. Ding pong ibala po king Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon, Pampanga. Dakal pong salamat kaya kayungan. Ding pong ginayak, king kaya katamong imahin, king larawan na ning kakatamong Kristo ngari, ing Santo Cristo del Perdon, ing Krusada ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, headed by Among Jess Manabat and Company. Dakal pong salamat. Makanta mo naman syempre ring talagang masigasig kami ng tabi kaya katamo, king pamag-livestream, Archdiocesan Ministry on Social Communications headed by Among Almanakmul III and Brother Nigel Laksamana with his team. Dakal pong salamat. Makanta mo naman, ding kaya katamo pong mig-serve ngeni, ding pong seminarista, iba't king Mother of Good Counsel Seminary. Dakal pong salamat. Among EJ, thank you po. Makanta mo naman po kareng memasa, dakal pong salamat kaya kayungan. At syempre, pangaditala po, malapit na la naman sumuyo, deni pong atlo, kareng kaya katamong deacon-elect. Ne po, mumuna pong dili syempre, brother Christian Kayanan. Dakal pong salamat. Iba't siya po king parokya ng San Guillermo. Tutuki po at nandin balukoten yung kaparokya mo naman. Brother Omar Defensor. Iba't po king parokya ng San Jose Talapagobra, karin king Florida. At syempre, Brother Arjon de la Cruz. Iba't po king parokya ng San Vicente Ferrer, karin king Kalulot. Pangaditala po, na sana ila mo naman, milablabla, king Kasoywanda. At syempre po, nano po? Ay, Odeta pong pakiremind po rin kaya kayong pari, ne? Po tayo, pa po mig-submit bands, po ta po matuloy yung karelang ordinasyon, ne po? Ali po, tapta po, ne? Pangaditala po. Tutuki po syempre rin kaya katamong kaluguran at talasuyo, ding masigasig asakop staff, anting secretariat, kanite pong Mission Assembly. Maya pa oras po, kaya kayungan. At syempre, ikayungan po, manalbe kaya katamo live stream. Sana po ating ko nga bakal at ating kayo mo namang ipas, karing kaya kayong parokya. Ne po? So, dakal pong dakala salamat at isundo tayang babiyayan ing pamilablab na ning mission king biyetamo. Abe-abe, itamungan tango kami Ginoo king mission mo. Amen. Ngeni po ausan kaya po Sister Lolita Kiambao para king pamagtagulaling kang Kristong Ari.
Siyempre po muna man ding pong meman tabeng pari, ne? Kaya katamunan din, iapong Ronnie, iapong Jake, iapong Mon, iapong Rick, ne? Nino pa po? Apong Jake, apong Carthy, apong Ferdy, ang po iapong Joe, at ngeni po, kaya betaya king kaya katamong banalamisa, iapong Boris. At siyempre, kaya po kalingwan palang pinpasalamatan. Thank you po king reminder, inka na akong partner, ne? Linwalya mo naman king kayang sarili bang kanita magmisyon para kaya katamo. Palakpakan tayo po Sister Antoinette Lumbang OP. Thank you po, Sister. Pamagtagulaling kang Kristong Hari. Kayo mayuman ay Jesus. Amen at busking metok katawan. Lawan mo kami king maragul kapak baban. Makasiklawod king kakamal-kamalan harapan mo. Hi kamingan lubos kamingan keka at bisa na keman maging lubusan keka. At ban ting upayang makapabiyek ke kami. Ay biye kami. King tapat pamikiyagum keka. Hi kamingan kusa kaming magtagulaling ngening aldo iti. Kim puso mong kakamal-kamalan. King maragul keyanan palad dakal lang tutu. Ringe makakilala keka at di aliwa naman sikwilda ka at pepang gulutan ding kautusan mo. O Jesus sa makapakalulu, lunusan me sana po ing metong karela. At ilapit me sana agad-agad kim puso mong kabanal-banalan, ama maging ari o Ginoo. Emo karetang anak mong tapat. Akapilan man kinawani keka. Nun nge mo naman karetang anak abulaksak. At pepakabug at tinukis keka. Daptan mo sana king ibalik na lang niyo man. Kim pabile-bale ng ipara. Ban elamate kindanop ampong kapilipitan. Maging ari ka naman sana karetang kekad dinayo. Paulining kamalian, pauli na kayaning pamikisala. Tarian mula sana iatad king dalan ng kaututuan. At ning metong mong kasalpantayanan. Ban kanita na binanglambat maging metong niya mo kawan. Lalamning pamamahala ning metong mong pastol. Pakamalan mo o Ginoo. Ing matibek kalayang kimbanala kapulungan. At iligtas me king sakuna o nanumang kaligaligan. Ipanabang mo kariting sablang bansa. Ing karatunan king pamibebye. Layon daptan mo sana ing nisumangid ng panig ning yato. Kingala ng aliwang siwiwalang maramdam. Nunena mo ing mipuriya misaplala in libinong puso. Puna panibatanan ning kaligtasan at makaligaya kaya kangeni at kapilanman. Amen. Amen. Ing lubos kagalang-galang nga igpa, Florentino G. Lavarias, king kapamilatan ning grasya ning Dios, ampon ning sede apostolika, Arsobispo niting Banalakapulungan ning San Fernando, ibiene ing bendisyon apostolika, kambening meto nga indulhensya plenarya, king lagyuning Banalapapa, karing sablang pesitagon, atune sisisi, ampon mengumpisal karing kasalanan, ampon tinanggap
banal a pamakinabang. Ipanalangin tayo king Dios ing banal a papatamo, Ipapa Francisco, ampon ing induta mong banal a kapulungan, layon pagkapilitan tamo king kapamilataning banal a pamibiyebye, lumakad king ganap a pamakisan metong kaniti. Inginu, mantabi kayo. At keka antimorin. Ito kuilari ang buntukyo at manalangin tamo king bendisyonan ng Diyos. Inginu, bendisyonan at ingatan na kayo sana. Pakidyasanang makatiman kay kayo at pagkaluban na kayo king grasya na. Pakit ne sana yung lupa ng kay kayo at pagkaluban na kayo king kapayapana. Amen. King kapamilatana ning Juan Apostol San Pedro, ampoy San Pablo, bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos. Higpa, ampoy anak, ampoy Espiritu Santo. Amen. Umena kayo ngayon king kapayapan, banluguran ng pongsoy wanye, ing apong Ginoo. Salamat, King Diyos. Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ume kami king aslagan, king amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning munag, mantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan,
masabal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayana. Daralabi kalam ning pangatungo, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amoy masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasal pantayanan.